Senkezweni. Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibekele phinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili Radio Inkezo. Mina ngumfeza ngithuthi ungakhuma lo bathi ila sibona amagumede. Mhlawumbe ukuthi usemusha ngizophinde ngicela ngisho ukuthi uyasubscribe wey'ngane kwethu, ungakhohlwa ungilandela ku-Facebook, ngiyazicelela lapha ekhasini-ke iRadio Inkezo. Ngicathi lona loda-ke iRadio Inkezo sekhona lapha ekhasini ku-Facebook. Uma ningaphuma-ke nkalo zonke iy'ngane zakwethu nihambe nifike laphana ningifollowe ngoba kuningi esisanako laphana nesizothi uma sikufakile sikufake laphana ku-Facebook. Thola ukuthi-ke la ku-YouTube asange sikufake nganaweza-ke kosikho lapho udaba esiliphathele udaba oluthinta umthandeni mfama Melisha umshove ngane kwaba nenkani indlaba ephika amambatha sebesula amadevane insizwa le phansi madoda emidletsheni yazi kakhulu-ke ngokuhlanganisa nje ukotini icuphe isoka lapha indoda-ke kunganza kwethu lena lapha nethi mayigqokile nawe ubone ukuthi ngempela udliwe ukotini laphana ukotini obizayo lapha naye bathi sidla ukotini kwedina kunjalo kwenganza kwethu umthandeni welapha ku-Facebook inganza kwethu ofike wathi angisaswenki ngiyachoma ngibonele post yenganza kwethu igcwala ubuchaphuchaphu abantu akade bekhomenta belike ba-reacta laphana kusokhumbuleka ukuthi-ke nganza kwethu-ke unophaqa begutshi umthandeni akuthi baqoka kulezi nsuku nathi uma ngabe gqoka bona baqoka namabheshu ubaqoka no-Brentwood wey'ngane kwethu laphana-ke isizwe samabhenqa sesive saphuma nkalo zonke laphana-ke siyawabafuna labo phaqa ngikhuluma kuyimanje iy'ngane zakwethu-ke abantu bagcwele lapha ney'tolo zalabo phaqa bashutha nama-slip ukukhombisa ukuthi ngempela balilandela iy'gcikamilisho okanye-ke babathola labo phaqa babiza inani elibiza ngohlobo olumangazayo. Ngaza kwethu-ke bona ama-comment athi phela sevele wangixosha umama wasendlini ngifika nale mpahla wasefaka isithombe-ke sabo labo phaqa wathi umlungu ubajove dokotela uthi apho lapho ugcikamelisha. Ngaza kwethu laphana inkosi somntalapho uthi kahle usuyalaya ngoba phela kodwa wakade wayiqala lento zama Dlamini uthi phezu kwawo mfana uvume ithuba onke mbanjwa uthi hlala kubo OSK wabantu mqadi uthi ngiyathanda nanokubuka ibhayo yami lakhe bangene gcikamelishe lapha nesikhathi sako siyavuna baningi kakhulu ey'ngane zakwethu-ke bathe ukuphawula kule post ngikhuluma kuyimanje 1320 aba-reactile balapha ku-13,000 kuyimanje nje amakhomenti asaqhubeka nokwanda ngabala kuze kushona ilanga ngane zakwethu kodwa mhlawumbe-ke uthini okwakho ukuphawula ake sivele sihlane comment section ungitshele ukuthi wena mhlawumbe lithini okwakho ukubona ngalolu daba. Ngaze kwethu ukugcina ngicela ningilandele ku-Facebook @Radio Inkezo nifike ningifollowe laphana kobe ikhasi lami uyilona elikhona njengamanje. Nibe nosuku olumnandi sengiphuma kanjena-ke kodwa futhi ngiyanithembisa ukuthi ngiyabuya nezindaba ezilandelayo kwividiyo elandelayo.